الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah, amo hindi magbati laul, dumangog, tumainghog, sin panghindo sin agama, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in sampurna, pamudji iban pagsarang sukul kaniya. Ha mga ni'mat niya, amo hindi mabista, nahinang parsababan, sin kya pagkasanyangan sin kita niyo, dahil hindi naman hadunya, labi luwa na hadlaw akhirat. Dahil nga mga salagbu-lagbu ni'mat, sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, tanyo mga katautay manghuran, amuin yari kita nyo piya abot, mari pa amuin, panagnaan, hangpu kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. Sampai hadlaw ini, yari na kita nyo siyam kasubangan, amuin adlaw Arafah. In mga katautay manghuran tanyo, yat tunagnaik haji, yatto sila biyayaon ha-Arafah, nagwukop. Nain kita nyo sa suko, yari, hahula. Amuin, wala kita nyo nakadto, pahula sutsiyat to, masi-masi. In kalabyan sin Allahu Ta'ala, iban rahmat niya, kato tanyo katan, amuin hasupaya kita nyo makaurul, atawa makasausin sa lagu-lagu karayawan. Haadlaw ini, amuin siyara kato tanyo in pagpuasa. Amo na lang ta pagpuasa haadlaw ara pasyam kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. Hatahon ini 1437 lang ta. Amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allahi ay yukaffirat as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wat-wat ako pa Allah Ta'ala, in ini hika kiparat sin tahun 5 bay. Iman sin tahun susungun, mga dosa siwi-siwi mga kiulungan sin Allah. Hadapon in dosa dakula na iniyan, humajat siya pagtawbat. Humajat mga yu kaampunan pa Allah Ta'ala, duungan pagsusunan. Adapun in mga dosa sibi-sibi, makiparat mga kiulungan sin Allah, hasawab sin adlaw pagpuasa hadlaw ini, adlaw Arafah. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kiulungan sin Allah. Namura-murahan mga kiulungan sin Allah, amuin, pangayon tanyo pa Allah Ta'ala, tiyay masin Allah Ta'ala, ammal ibadat tanyo katan, yari haamuin, halaw mangpu kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala mapun ini sugpatan sin kita niyo in pangadjian amuin 5 bayat to. Amo na nilang tayo kahinapusan. Last part na lang ta. Amuin bunga sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin lang ta hikahangpu tagto. Amo sa nasabutan yung 5 bayat to in pagmabuka ini sakop niya kataning karayawan. Sumakawain mga ulama, supaya maluhay tanyo kahatian, katumtuman, iyaw po nila mga kiulungan sin Allah. Hati niya aming piyangadyan tanyo ding halima bayat to, sampai padlaw ini, hati niya hangpu tag 5 katan, biyayaw ni ka hangpu tag 2 na kita niyo. Husulu karamatillahi lilmuttaqi. Amuin, mahasil sintaw nagmamabuka pa Allah Ta'ala. In karamat, kalagguan, hitukbal, hanugaraan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dan di naman na dunya, labi luba na tuod hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karamat mga kiaulungan sin Allah. Amo na yung pag-ianon sin kita niyo, hati niya makabusong. Bunan niya mga kiaulungan sin Allah. Amuin hati niya nagmababuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, hanugaraan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, karamat din diha dunya, makabusong. Nahadlaw akhirat,
aon din dito hatu karamat darajat mataas sa mga tao nagmamabuga pa Allah Ta'ala. Amo na ayat bias sa tanyo kaina, inna akramakum indallahi atqakum. Bunal tuod insa mulya ipun hadarat sin Allah Ta'ala atqakum. Amuin labiin kabuwa niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labiin pagtaat niya huminang sindaakan. Labiin amuin kabuwa niya pa Allah Ta'ala maninggali sinpiang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyahan mga kiaulungan sin Allah. Dahil nga sabiat to intaw nagmamabuka pa Allah Ta'ala in kaaunan niya dahil hindi pa dunya. Lialaggo na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labi luwa na to hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan siyempre daakan ka to tanyo mga kiaulungan sin Allah, fastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu pakarayawan. Sabab may ta hadlaw akhirat bukun siwu-siwuin darajat. Hisiuin labiin kabuwa niya pa Allah Ta'ala. Labiin pag-ibadat niya, labiin pagtaat niya, labi matasi sa bindarajat niya hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parman sin Allah Ta'ala, wali kullin darajatin mimma amilu. Tiap-tiap manusia, aun sa suku nila darajat hadarat sin Allah Ta'ala. Depende, haamuin kusog sin pag-ibadat nila. Bang makusugin ibadat nila, mataas in darajat nila. Damikian in pagmaksiyat pa Allah Ta'ala, aun day sab darajat. Halaw mapinal ka jahannam. In darajat kusog sin siksa kanila, hakusog isab sin pagmaksiyat nila pa Allah Ta'ala. Na in mga sila nagmamabuha pa Allah Ta'ala, in karayawan nila, in kusog sin ibadat nila, amo ya tuwing taas sin darajat nila, hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naraindi pa dunya, dilan na sila karamat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazamani Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hawaktu amuin nagmiswara, diya niya nagsiril ma'sun in mga raayat niya. Naraindon hayaon mapun na in mga kasahabatan. Mag-meeting. Di matung na in mga kasahabatan haulihan. Yan na. Inatura ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, aw nagjajaga. Buko nadya amo inisiyusin makasud papag-meeting yaon. Na di matong natuod, hinda Abu Sufyan ibn al-Harb. Dahil nga mga nakura sin bangsa Quraysh. Muslim na siya zaman ini. Hinda Suhail ibn Amr. Dahil nga mga khatibul Quraysh. Maingat panday, mapanday mga dahil nga bangsa Quraysh. Suhail ibn Amr. Al-Haris ibn Hisham. Tayo mga di Abu Jahal. Min sadatil Quraysh. Hakim ibn Hizam. Hinggain ay Al-Haris ibn Hisham. Sabi Hakim ibn Hizam. Dahil nga mga dayahan sinbang sa Quraysh. Pagbuwos di matong dahil sabing da Bilal ibn Rabah. Hinda Salman al-Farisi. Ammar ibn Yasir. Khabbab ibn al-Aras. Suhaib al-Rumi. Narain di ay nilawang Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Man bilbab. Hisiyulawang niya inalawang yan. Biyayta na sinamuin tunggo sinlawang Abu Sufyan. Lawang Umar ibn al-Khattab summaman. Siyo pa. Ngiyanan na. Hinda Al-Haris ibn Hisham. Siyo pa lang sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Suhail ibn Amr. Ngiyanan. Pag-abot kanda Bilal ibn Rabah. Unim biyayta Umar ibn al-Khattab. Pasuran niyo. Adkhilu Bilal. Pasuran niyo Bilal. Nakasud na Bilal ibn Rabah. Siyampang si mga kasahabatan na laom. Liming ko daray gi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Isiyo palawang Umar ibn al-Khattab. Hiyanan na. Hinda Ammar ibn Yasir piyasud. Suhaib al-Rumi piyasud. Salman al-Farisi piyasud. Mahuli ang palawang Umar ibn al-Khattab. Hinda Khabbab ibn Aras piyasud.
Lawang ni Umar ibn al-Khattab, tambulan yun ng lawang. Aghliqul bab. Tiambul ng lawang. Manjarinda Abu Sufyan, kaya binakuha. Narain dihay ni diuhalan to, di Abu Sufyan ibn Harb. Nakura sin Quraish. Lawang niya, wallahi, ma ra'aytu bisu'i kal yawm. Waya ko law niya nakakita, ni sinadlaw biya sinadlaw ini. Lawang kanya Suhail ibn Amr. Dahil nga mga tao, taka-akal, mapanday, dahil nga bang sa Quraish. Suhail ibn Amr. Wa mada kaya Abu Sufyan, ya Aba Sufyan. Uno lang inahan sa biyat to, may tako nakapamong biyat to. Uri na kaya Abu Sufyan, laong niya, yuhjabul kibar, wa yudkhalu haula'is sigar. In kita nyo laong niya tao rakula sinbang sa Quraish. Mga tao piyagadatan, way piyasud, manjarin mga silayat to, mga malamma, mga miskin, piyasud, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Uni na kay Suhail ibn Amr, kana rajulun aqilan. Dahil nga mga min uqala'il Quraish, amuin mapantok, mahaiting pikilan niya. Suhail ibn Amr. Laong niya, ya Aba Sufyan, wallahi, bilaw mi anfusina ahakku min an naluma Umar. Iwot pa Allah ya Aba Sufyan, in susununtan yun ginawawarantan nyo, labi siya, mapatut hinanguntan nyo din sin susununtan yung Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Laong ya Abu Sufyan, unin hantang, unin sabab, wamada, unin sabab, laong Suhail ibn Amr, haulai du'u, wa du'ina, fa'ajabu wa abta'na, taqaddamu wa ta'akharna, wa arafu wa amkarna. Laong Suhail ibn Amr, in kita nyo laong hawak tuyat to, panagnaan nagnawag tawagin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyawag kita nyo. In sila tiyawag daysab. Sumangawa, in kita nyo, wala kita nyo nanayma. In sila nanayma magtuwi. In sila nakauna simud para may Islam. Sampay nara nila naglundang panun in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagdefense in aga may Islam panagnan niya to. In kita nyo haulian na kita nyo simud para may Islam. In sila tiyayma nila in panghindo sinaga may Islam panagnaan. In kita limabay pa kita nagmungkir para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabi at ulawang Suhail ibn Amr, wallahi la nuhbasa al-yawm ala abwabi la nuhbasa ala abwabil jannati wa nuhjab ala abwabiha ashaddu alaman wa a'zamu hasrah min an nuhbasa al-yawm ala babi Umar. Ibut pa Allah hadlaw ini amuin, ibut pa Allah lang Suhail ibn Amr hadlaw akhirat apabila kita di kita makasud palom sulga, di kita pasurun palom sin sulga, matahala kita amu yatu in labi, amu in makasusa, asyaddu hasrah wa azamu alaman, iban labi amu in masakit min an nuhbasal yawm ala babi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Dahil sinadlaw ini wala kita piasu di Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kita ni mga kiaulungan sin Allah. Dilan karamat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila amo in naglulumba-lumba, makusuging pag-ibadat nila dengan kaibanan. Nabiyayan bang kita nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dan di pahadun niya mga kiaulungan sin Allah. Sabi na Allah ta'ala adil, di niya papagsibuun in kaaunan sin manusia makusug mag-ibadat, iwan sin malam mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa lawngi Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi sadaka Suhail, ibut pa Allah bunalim biyay tay Suhail ibn Amr, la yusawil la yawmal qiyamah bayna man asra ilay wa abta'an. Di papagsibuun sin Allah ta'ala in kahalan sin manusia amuin makusug mag-ibadat pa Allah ta'ala, magmabuwa pa Allah ta'ala, huminang sindakan lumayo sin liyangan, iwan sin tao malam may pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala.
mga kiaulungan sin Allah. Aun waktuin manusia hati niya di magibadat apanagnan sin kabuhi niya. Alhamdulillah kahinapusan biyayan nakapagtawbat pa Allah Ta'ala kay dayatan. Uno, kumpas yung mga kiaulungan sin Allah. Papagsibon sin Allah Ta'ala iban sin manusia. Dahil sin kabata-bata niya, mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Tanto mga kiaulungan sin Allah, di papagsibon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di magsibo. Sabi ng Allah Ta'ala, dahil nga mga kaadilan niya ng mga kiaulungan sin Allah. Dahil nga sabi at tulong sin Allah Ta'ala, inna akramakum inda Allah yatqakum. Bunal to din labi mulia hadarat sin Allah Ta'ala min labi in kabuga niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabdan dito ato darajat mga kiaulungan sin Allah. Sampai biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira min al-ufuq min al-mashriq aw al-maghrib. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum. Qala alaihi salatu wassalam bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal to dadlaw kiamat halong sulga na in mga sila umatud pataas inta halong sulga. Isi na turun nila amo in mataasin darajat kanila. Labi in kabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makusog magibadat pa Allah Ta'ala. Umatud sila pataas. Ahlal ghurab. Amo inyat to halawm kabilik-bilikan. Mataasin darajat. Biarinin sa pantun niya nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasin sa pantun, sin kamu rin dia dunya bang kamu matud pataas langit. Amuin bituun ad-durri. Amuin nakalando in puti niya, in sahayan niya. Iban sin amuin nakabidda siya. Nabiyat amuin sa pantun. Mangka umatud pataas langit yaon. Dahil nga sadlupa na tawa, subangan long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long si mga sahabat, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, in mga hatin niya, in darajat yato, darajat sin mga kanabihan, la yablughuha ghayruhum. Nawayron san, ya Rasulullah, makaapas sin darajat yato. Unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala, tanto aun, walladhi nafsi biyadi, ibut pa ginhawabaran, ibut pa amuin nagpapanjari. Sin ginawawaran ko ini haliman niya. Rijalun amanu. Siyapan si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kausuhan na marat saya pa Allah Ta'ala wasaddaqul mursalin. Iban amuin namunali sila. Nag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban biyunnal nila in pag-iman nila. Na marat saya pa mga karasul-rasulan. Allahu Akbar. Nas'alallah ay yaj'alana minhum. Mura-muraan makalamod kita kanila yatto. Nabiyan mga kiaulungan sin Allah. In amuin darajat hadlaw kiamat. Magpinda-pinda mga matisang. Bukun sibu-sibu. Na mga sila nagmamabuha pa Allah Ta'ala makahasil sila darajat mataas. Hambuk biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sulga al-jannatu mi'a darajah. Hanggatus darajat in sulga. In piagbiddaan niya mga kiaulungan sin Allah, tiap-tiap darajat yato kama bainas samai wal ard. Biasin sa pantun in piagbiddaan in utlang niya langit iman sin lupa. Na in darajat mga kiaulungan sin Allah. Litafadulin bainahum lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab sin amuin piagbidda-biddaan sin kusog sin pagibadat nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan salang sin Allah Ta'ala halam Quran na suratul Isra, unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kitaan niyo, pandukain niyo, bang biadin na mo piyag bidda-biddain kahalan nila rin dia dunya in kaibanan pa kaibanan. Nagbidda-bidda. Aun dayahan, aun miskin, aun matasin, amuin kawasan niya, aun mabawain kawasan niya, in piyag biddahan sin lupa ragbos. Duwaing-duwaing darajat.
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Hadapun adlaw kiamat lang sinallahu ta'ala labi in amuin laggo sin piagbidaan sin kalabyan iban sin darajat sin mga manusia. Allahu Akbar. Dahil nga sabiatin mga sila nagmamabuha pa Allah ta'ala mahasila in darajat sa taas-taas mga kiulungan sin Allah. Sampai makalamud sila pa mga karasul-rasulan, kanabi-nabihan. Parman sin Allah Ta'ala, wa may yuti'illah war rasul, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alim bi rabbika alima. Isiyo-siyo nagtaat pa Allah Ta'ala. Iban pa rasul niya, nagmabuwa siya pa Allah Ta'ala, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. In sila yato, hadlaw kiamat halom sulga, maglamud iban sin mga kanabi-nabihan. Allahu Akbar. Was-siddiqin, iban mga silan namunali hapaguhanan, hi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Kanabi-nabihan mga kiulungan sin Allah, maramo mag-akad hapaguhanan sin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga sila siddiqin hapaguhanan, hi Abu Bakar as-Siddiq, wasyuhada, mga parang sabil, was-salihin, iwan sin mga sila taumarayaw. In mga salihin ini amuin mataud in kakahinang nila marayaw din sin kakahinang nila mangi. Mga taumarayaw mga salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sila na yatwin sa rayaw dahon maglundang parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyo mga kiulungan sin Allah. Unin niya ito bang kau makapangasu ada kala mauna-una tanyo, uy, nabi, mga kanabian maratan yung magkakadalong sulga in darajat nila subhanallah. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya, dalikal fadlu minallah. Inyatu dalikal fadl. Inyatu kalabyan din Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa bi rabbika alima. Na mamarahinain Allah subhanahu wa ta'ala in latu in sangat makaingat. Sin kalabyan niya to. Kalabyan din sinaling Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita nagmabuga pa Allah ta'ala minang sindakan. Limayo sinyangan, hadlaw kiamat. Makapaglamud kita ni man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. In panagnaan natin niya usulu karamatillahi lil muttaqi. Mataas in darajat mga kiulungan sin Allah. Dahil nga sabiat to, in kita niyo, manusia baba buhong bata pa kita niyo, magibadat kita niyo dengan kabahong bata tanyo. Ayaw kita niyo magtali, haulihan na kita niyo magibadat. Asal da magtawbat mayan, maghadji mayan, hasupaya maampunin pardosan lima bayat to. Insya ampunon kau sin Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala sangat baing ampunon. Mang kau nagtawbat da. Sumakawa in Allah Ta'ala adil. Di papagsibuon niya in kahalan sin manusia. Dahil nga bata-bata niya nag-ibadat siya. Iban sin manusia. Nakaingat mag-ibadat amuin malaas na. Di magsibo mga umat Islam. Sabi na Allah Ta'ala, kaadilan niya to. Hangkan sa lang si mga salafun as-salih. Biarkan Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah. Fahuwa yukhatibu syabab. Diyan niya nagbisarain mga bagong bata. Ya ma'syar syabab, ya kamu mga bagong bata, jiddu wajtahidu wabadiru quwwatakum waghtanimu shabibatakum qabla an ta'jazu fa innahu qallama marrat alayya laylatun illa qara'tu fiha bi alfi ayah. Allahu Akbar. Mga bagong bata, jiddu, pag serious kamu sin kahalan niyo, hinangan nyo matutuudin pakaradyan nyo pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Wajtahidu, iwan pagtuyo kamu. Wabadiru quwwatakum, iwan sautan nyo. Paglumba-lumbaan nyo, sautan nyo, kusog sin pamaranan nyo pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Waghtanimu shabibatakum, sautan nyo, in kabahong bata nyo. Kabla an ta'jazu, hari pa kamu lumamma. In ako lang hi Abu Ishaq as-Sabi rahimallah. Dum-dum, akong dum-dum. Maglabay ka ko, buat malaingkan, in kaaunan ko, makabasa ko. Hangi bu ayat. Allahu Akbar. In kaaunan niya, malaas na.
Subhanallah mga batisam. Inkaaw na nila paglumba-lumba pa kinang karayawan. Sabab sa hadlaw kiamat, duwing-duwing in darajat mga kiulungan sin Allah. Kita tanyo na yung bulan 5 by election. Di kita nyo makarungog magbunuin magtay anak. In nagkakasilasa, hangkaduho, buat malingkan, amura bang eleksyon. Sabab may mag-apas sin darajat, kawa sa mataas. Na inirindiha dunya. Na haadlaw akhirat tumtumuntan yung mga kiulungan sin Allah, akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhirat, adlaw akhirat, labi malaggo. In piyagbiddaan, sin piyagbiddaan kalabdian nila, yung darajat din dito hatong. Hangkan sa insalapo na sana biyato yung kahalan nila. Naglulumba-lumba sila pakarayawan. Hangkan sin parman sin Allah ta'ala. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. Pamulan sang katutan niyo. Was-sabiqun as-sabiqun. Bang tanyo, pahamunin ayat ini. Mga sila maingat. Halu kabiyayan. Di na singguro na mo. Yapat Tuan Ishaq Muhammad. Hafizahullah wa ra'a. Amuin. Only one. Kulliyatul Lughah. Dahil Islamic University of Medina, KSA, Pak Tuan Ishaq Muhammad. Murah-murahan, piyariala sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Guru namo Lughatul Arabiyah. Was-sabiqun as-sabiqun, uno ini mga kiulungan sin Allah, mubtada iwan khabar mubtada. As-sabiqun, in mga sila naglulumba-lumba, dahil di hadunya, laong Imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, mufambuk mufassir, launi man sabaqa ilal khairat fid dunya fahuwa sabiq ilal jannat. Hisiu-siu in amuin naglulumba-lumba dan di dunya pakarayawan ibadat Allah ta'ala adlaw kiamat siaray sabi makauna. Palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sabiquna as-sabiqun, in mga sila naglulumba-lumba sila rain makauna. Allahu Akbar. Nabiyan mga kiaulungan sin Allah, hat amyating panagnaan. Amin bang kita makusog mag-ibadat, magmabuha pa Allah Ta'ala, makahasil kita karamat dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kang po tag-upat mga kiaulungan sin Allah, hati niya mahasil sin manu sa nagmamabuha pa Allah Ta'ala, hayatul qalbi bil a'mali al-qalbiyah. Hayatul qalbi bil a'mali al-qalbiyah wa asaruha al-azimah. Hati niya amuin pangatayan sintaw nagmamabuha pa Allah Ta'ala, buhi-buhian. Aun din doon na yung bakas sin pagmabuha pa Allah Ta'ala. Bukun siya basta-basta masasat sin saitan. In siya nakapangan na ladya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buhiin pangatayan niya. Hangkan sin parman sin Allah Ta'ala. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minas syaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Bunaltud in mga sila parman sin Allah Ta'ala nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala idha massahum ta'ifun minas syaitan, apabila sila sasatun sin syaitan, higong hakasan sila magmaksiyat pa Allah Ta'ala, makatumtum sila pa Allah Ta'ala, tadakkaru, makatumtum sila magtuy-tuy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kabasaran sin Allah Ta'ala. In sila kikita kaya sasakupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, faidahum mubsirun. In kaaunan nila, humundong magtuy sila. Hakangian yaun. Magtawat magtuy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buhiin pangatayan. Faidahum mubsirun. Malila, in amuin pangatayan nila yato, masilang magtuin kangian dahil masilang magtuin karayawan dahil kangian dahil nga sabi at humundong sila maginang sin kangian mang sila sa satun sin saitan faidahum mubsirun, halaw mi pamando sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayan ini kahang putag upat mga kiaulungan sin Allah, amuin buhiin pangatayan nila. Sababin pagmabuha pa Allah Ta'ala in amin lugal niya ni yari pangatayan. Buko na uno-uno, buko na pamakay, buko na tiragbusan sin kita niyo. Saukat na in siya hati niya, marewin dagbus niya, labi siya nagmabuha, bukon beto. In kitaon sin Allah Ta'ala,
pangatayan. Sa biyari rin dihay ni inamuin kabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan si Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya, hambuk hadis niya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. In pagmabuwa pa Allah ta'ala, yari rin dia pangatayan. Nakatunya piyag balik-balikan, imisarat siya, padaghal niya. Yari rin dia halong daghal ini, Allahu Akbar. In pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa panagnaan, hinangun sinambuk Muslim, amu in lanuan niya, in pangatayan niya. Dahil nga kataan kangian, biya na sin katakabul. Dahil nga pagmaksiyat pa Allah ta'ala, sahawat, mangi, yaram, lanuan niya, in pangatayan niya ini. Dahil nga lumi sin jangki, sin ihid, sin igil, lanuan niya, in pangatayan niya. Sabab din dihay ni inkabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipo niya yung pangatayan niya sin pag-iman ni pagmabuha pa Allah ta'ala. Sabab amuinin kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sin parman sin Allah ta'ala, kita ni mga umat Islam. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Hisiyo-siyo inliaggo niya. In amuin mga kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyangdakan sin Allah ta'ala, liagbo niya, hinang niya, impianglangan, tinggalan niya, fa innaha min taqwal qulub. Indamik niya to, inya to day nga kabuwa sin mga pangatayan. Allahu Akbar. Na, biya sinyari kita nyo biyayaon, mga kiulungan sin Allah. Bulan haji, in mga sila nagnaik haji, hula sutsiyat to, akaron nila inamuin manasikul hajj. Inya to day nga kabuwa pa Allah ta'ala, min syairillah. In kita niya hula aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari bulan haji. Uno mga kiulungan sin Allah, konsum insyaallah talang po kasurangan adlaw hari raya tanyo lang ta Idul Adha, amunan yaumun nahar, adlaw amuin Idul Adha, amuin din diyan ni parman sin Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, pagsambayang kau amunan Idul Adha wanhar, iban sin pagkurban, magkurban mga kiulungan sin Allah. Ininiday nga mga diyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habulan haji biya ini. Naisiyo sin mo na ini. Hasasuko sin mga sila makaraos. Alamat sin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Konsum insyaallah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam. Pagkurban. Ini sa lago-lago. Amuin ibadat. Dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqatid dam. Wa iruun mahinangin na nakapu Adam haadlaw hangpo kasuwangan yaun adlaw hari raya Idul Adha, labi kakasiyan sin Allah ta'ala dahing sin magpatu siya sin duho. Hati niya magkurban mga umat Islam. Magsumbay binatang kakaunon biya na sin kambing, unta atawa sapi. Nah, biyan mga kiulungan sin Allah. In kambing, hangkatahon. Baba niya na hangkatahon, sang sa mabut hangkatahon. In sapi, 2 tahun. Mabut siya. Nah, biyan mga kiulungan sin Allah. Inunta sa laway rendi unta rendi kato. Bangaw nunta na mabut sarang siya mabut 4 tahun. Na ini aturan katahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkurban na susuko si mga sila makakaos. Nawang kita di maghinang simbiya ini. Habiya ini na kaya ingatan ta, nagdakin Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Pagsambayang kau, patuhan mo ya Muhammad, wanhar, iban pagkurban. Lamod na kita nyo umat. Diungog ta nyo nabiya ini. Makakaos kita nyo, ampa di kita nyo huminang. In hati niya to, kulang in amuin, kabuwalong pangatayan ta. Sablong sinallahu ta'ala, wa may yu'adzim sya'air Allah, fa innaha min taqwal qulub. Hisiyo-siyo in liaggo niya, in sara sinallahu ta'ala, diakan hinang niya, in damikyan niya to, dahil nga kabuwa sin mga pangatayan. Na yung pagkurban biya niya, ang aturan niya. Unin aturan niya, amin, sumbayon, siya hati niya long ta, puasin sambahayang id. Puas sambahayang id. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dabaha qabla salati fa innama yadbahu li nafsihi.
Hisiyo-siyuin nagsumbay, wayron pen sambayang id, na in siya nagsumbay na sadya siya para ginawabaran niya. Wayron niya nakadin sara. Wa man dabaha ba'da as-sala faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Ada po ni siyo-siyo, inyakad niya naturan puas sambayang id, idil adha, nabunaltod na tunay niya, nasampur na niya yung pagkurban niya, sarta kimugdan siya mga sunnat sinbang sa muslimin. Amo yan aturan mga kiulungan sin Allah. Aturan niya to. Nabang kita huminang sin kandirita, di kita magad sin aturan, inya to alamat sin malammain pagmabuka hapangatayan ta. Sampai lang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Min syairillah amuin istihsan. Istihsan al-udhiyah. Magmarayaw kita paamuin sungta sumbayon yaon. Amin pagkurbanan ta. Magmarayaw kita mga kiulungan sin Allah. Iban sin istisnamuhu. Pakaun-kaunon tabiayan. Marayawin pag-ipat ta. Ha, amin binatang pagkurbanan ta. Wa istihsan. Iban sin magmarayaw paamuin pagkurbanan. Naday nga mga pagmarayaw mga kiulungan sin Allah. Ininidiyaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Bunal to din Allah ta'ala piyang daakan niya in magmarayaw ini hakatan uno-uno. Dahil nga sabi ato faida kataltum ahsinul kitla, bang kamu mamuno biyayan parayaw niyo yung pagbuno niyo, biyanasin hukuman kisas, parayawon biyayan magsumbay, parayawon wa idha dabahtum ahsinul dhibha, bang kamu magsumbay parayawan yung pagsumbay niyo. Na magsumbay in pagsumbay ini pagkurban mga kiulungan sin Allah piyag marayaw di akan kating magmarayaw kita sabin iyan dahil kabuka sin pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmarayaw pa amuin pagkurbanan biadi hindi nga mapagmarayaw lahong si Rasul sallallahu alaihi wasallam wal yuhidda ahadukum syafrata, sarang bang amuin magsumbay pahaiton inamuin usalon utak pahaiton. Uno pa mga kiulungan sin Allah ta'ala, uno pa wal yurih dhabihatahu, iban pahali-halihon niya in amuin binatang sumbayon niya yaon pagkurbanan niya. Allahu Akbar. Pahali-halihon dahil nga mga aturan natin niya in binatang yaon bang kau magkuhan kurban bukul hantak matumari biya na sin pagkakitaan yung mga hinang sin kaiwanan wayron parat siya pa Allah ta'ala hantak matumarin binatang biyan. Na, niya to piyang langan mga umat Islam. Damikyan, bang magkurban biyan, ayaw ipakita. Pakaibanan amuin kambing atau binatang iniban nila to na syumbay. Ayaw, di man jari sabin mga binatang, makananamday sa kasusahan, makananamday sa buka. Hanggaw biyan, di sa to siyara. Ayaw ipakita. Pakaibanan kambing, bang hawak to sumbayunan iban nila. Sa muka sila laong. Biarasin kita manusia. On kana naman nila biyayan. Na inya to day nga pagmarayaw tabiyan. Sarta hindi akan kato makahali-hali biyayan. In pahali-halihon marayaw. Marayaw in pag-upiksa biyayan, in pagda amuin ya biutang aturan kato sara bang magsumbay biyan, pa tudyon pa amuin kiblat. Sarta in usalon utak mahaita supaya bukon na mabinsana in amuin kambing. Iman simbabasahan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walak. Ampa sumbayon biyan. Nabiyat to mga kiulungan. Ayaw na amuin mabinsana pen kambing. Doon nakapainumun pasuka long sing kita. Ayon sa pagkakitaan tayo, painumun pasuka, sangalunin kambing biyan, painumun suka, supaya law niya maigin bahu yat to. La ilaha illallah. Ayaw na mga kiulungan sin Allah. Mabinsana yung kambing. Nabiyayan, ini laong Ibnu Abbas radhiyallahu an, daing ha mga syairillah, istihsanul udhiyah wa istisnamuhu iban istisnamuha iban sinamuin para pakaunon-kaunon siya biyan hangkan sa piyang langan na inamuin ikan siya dengan mga kukunya bahibo niya ununo sabi niya to daing ha mga aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mga kiulungan sin Allah mura-murahan natin niya
Tay maun sin Allah Ta'ala yung pag-ibadat tanyo konsumyaon atin niya mga pagkurban. Ini aturan sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang haadlaw, hari raya Idil Fitri, aun in zakatul fitr, in maksud niya supaya kakaun si mga bangsa muslimin, hamuin, baik deng mga miskin biayan, in pagkurban ini uno, para raisab haamuin bangsa muslimin. Supaya lumuagin pagkasilasa, in pagjamu-jamu, in paglami-lami hadlaw yan. Kita nyo dayo, lingkat sinakamatan nyo. Hadlaw hari raya Idil Fitri, siyara na nito hatuin zakat fitra. Maita, tu'matan lil masakin. Kakaon si mga tao miskin ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya sila makasaw, sin paglami-lami, makug sila sinadlaw yaon. Adlaw Idil Adha, siyara isabing pagkurban. Subhanallah. Maita, supaya ini lumuagin paglami-lami. Sin bangsa muslimin katan, sibo dan pialuagin rejeki iban sin miskin biayan. Hangkan sendakan sin pagkurban uno dang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagi magtu mga kiulungan sin Allah. Kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Dang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya kaun kamu yakulu ahlul bait sulusan. Bahagi un magtu kaunon sin mga tao nagkurban hapa alam sin bay nila in ang kabagi. Ini ka tu ikarwa bahagi biayan hipag sadak kabiyan. Inhi katuy sa bagi biayan, hipaghadiya ha mga kabakay-bakayan biayan. Nabi at bagi yun magtuyat to. In panaambuk bagi biayan, kaunon, sin amuin halong pamay-bay biayan, in dua kabagi biayan, hipagsadak ka biayan, ini katu, amuin ipagdil pa mga kakampungan kabakay-bakayan. Nabi yan mga kiulungan sin Allah, lingkat sin akamatan niyo. Ini katan, uno, wa may yu'adzim sya'airallahi siyusin mang laggui sin amuin sara sin Allah Ta'ala dia akan hinangon niya pa innaha min taqwal qulub bunal to diin iyan daing ha mga pagmabuka sin pangatayan. Allahu Akbar. Sabin ka in pagmabuka ini yariin lokal niya rin di nabiyan mga kiulungan sin Allah in makatayma ini amuin tao nagmamabuka pa Allah Ta'ala buhiin pangatayan niya na amuyat to inhi kahang po tag-upat. Intaw nagmamabuha pa Allah Ta'ala, buhiin pangatayan niya, maluhay ka niya huminang sindaakan. Lumayo sindayangan, maluhay ka niya. Adapon intaw, wayro na nagmamabuha pa Allah Ta'ala, amo na inbiyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tusmi'ul mauta, wa la tusmi'us summad du'a. Bunal to dia Muhammadin ikaw di nakaw maka pa innaka la tusmiul mauta di nakaw makaparungog sin mga sila niya matay na unin pagyanon den dihay ni buhiin baran maghibal magnapas sumawa patay na in pangatayan. La ilaha illallah. Na in tao patay na in pangatayan misan pabiyari nin nasihat in pagpatumtum biya inihay ni pag mabuka ko, di na makatayma pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab patay na yung pangatayan. Ang kansanong takay na ito, in pangatayan tayo ni hipunta sin pag-iman. Pag mabuka pa Allah Ta'ala. Hasupaya kita mahinang marayaw Muslim. Nagmamabuka pa Allah Ta'ala. Sabi rin ni mahal ka, mga kiulungan sin Allah. Wala tusmi'u summad du'a. Damik yan di ra ka makaparunggi Muhammad sin mga tao biso na. Sin pagpartawakan pag mabuha pa Allah Ta'ala. Uning pagyano na dito ato, makarungog sa to, sumagawa. Sabab sin pangatahan nila patay na. In pangdungog nila, natambul na. Hakasabunalan. Natambul na mga kiulungan sin Allah. Na, ida wallaw mudbirin. Parman sin Allah Ta'ala, pabila sila, nanay kurina. Mialing na sila, nanay kurina. Na, ini mga kiulungan sin Allah. Lang si mga ulama, pangitaan in mga manusia, patay na yung pangatayan, di natud makatayma pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tao, yaon niya alup mo, sumagawa patayin pangatayan, nabiso, na kaya tatampanan nintay nga, di ra makatayma, biya diin na lang si mga ulama, in idawal law mudbirin. In mga sila, miyaling na naikod na rin kay mo ya Muhammad. Hinda siyo ini, mga tao kuffar.
Mga tao kuffar, mga kiulungan sin Allah. Wairun parat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin mga sila, amuin, di manay maisin partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di manay maisin partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, hati niya sumulang sila. Diurungog nila biyan, biyainin aturan biyayan. Sumawa di sila huminang mga kiulungan sin Allah. Na, amuin ni makabuha. Nabiyan mga kiulungan sin Allah, hati niya amo yung tinikahang putag upat biyayan. In tao nagmamabuha pa Allah Ta'ala, makahasil siya, in pangatan niya buhi. Sarta magbakkas na yung lunayaon. Bukon siya, hati niya maluay sa satun sin saitan. Kita niyo yung parman sin Allah Ta'ala. In sipat, sin mga sila nagmamabuha pa Allah Ta'ala, walladina ida fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. In mga sila nagmamabuha pa Allah Ta'ala, sipat nila apabila sila makahinang dusa dakula biya na sinzina biyayan, atawa ginisan dusa dakula biyayan, aw zalamu anfusahum, atawa na anya nilang ginawaran nila dusa sibi dhakarullah, makatumtum sila pa Allah Ta'ala, kabasaran sin Allah Ta'ala, pastaghfaru lidunubihim, maka mangayo sila magtuwi-tuy kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dhunuba illallah, hisiyuta lang sin Allah Ta'ala, in amuin mangampun sin pardosahan buat malaikan Allah Ta'ala ra. Na, yan mga umat Islam, hati niya yung sipat nila, dhakarullah fastaghfaru lidunubihim, magtuy-tuy sa rundon, mga yung kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, may taini sa buhin pangatayan nila. Bang sila makahinang dusa, biyayan, makatali sila, astaghfirullahalazim, dusa hati ini, magtawbat, magtuy-tuy pa Allah subhanahu wa ta'ala, di natahalaw ning pagtawbat, amin lang niya, sarang naklumaas biya ini, sarang puas na haji ang pak magtawbat, la ilaha illallah. Di magkuan mga umat Islam, in nagmamawa pa Allah Ta'ala, magsarundon, magtawbat, magtuy pa Allah Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sarta di sila tumutugay ng dusa, hal kaya ingatan nila sa buhin pangatayan, makatumtum masilang nila in mangi iban sin marayaw. Dahil nga sabi to, piyon nila marayaw tinggalan ng piyanglangan, nabiyayan in mga sila nagmamawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita niyo mga kiulungan sin Allah, pakahinapusan insyaallah subhanahu wa ta'ala, bunga sin pagmabuha pa Allah ta'ala, in ini wasiyatullahi wa rasuluh, in ini wasiyatullah wa rasul, in ini wasiyat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, iban sin rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasiyat ini bin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman sin Allah subhanahu wa ta'ala, parda akan katutan niyo, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, kabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman, parman sin Allah ta'ala, Jumat pagkarungwan tanyo mga maghutba tanyo, hafizahumullahu jami'an, parman sin Allah ta'ala, kita niyo mga umat Islam, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, bunnal tud piag wasiyat namo pamanga sila ahlul kitab, Yahudi iban Nasrani, mga umat na kaunayat to, iban kanyo mga bariman bangsa muslimin na zaman ini, an ittaqullah, amuin magmabuka kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiyat ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan, amuin hadis kan Abi Najih al-Arbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu niya, nagwasiyat kam wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagnasiyat kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, zarafat wajilat minhal qulub, na jugjugin pangatayan, wadarapat minhal uyun, akun tumuin luha dengan mga mata, laung namu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muaddi'in fausina, sa kaulaw la ya Rasulullah, in paminmin na nasihat mo yan, bini kami, wasiyati kami ya Rasulullah, unin hinangun na mo bang kawairun na, unin biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, ipagwasiyat ko kanyo, ipagbin ko kanyo magmabuwa pa Allah ta'ala. Allahu Akbar.
Mabain hadis mga umat Islam. Amo yato wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipagbin ko kanyo pag mabuwa kamo pa Allah Ta'ala. Pamaugbog kamo sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Tiap-tiap wasiat ini karayaw kato tanyo. Sumakawa tabiya da kumana zaman tanyo ini. Hatinya in amuin makusog biyog buwan sin zaman tanyo tabiya da kuman. Wasiat law niya sin kaapuan. Wasiat sin kiamaasan. Maunit tinggalan. Misanda nagsulang na iman sin kabayan sin Allah Ta'ala iman sin Rasul niya. Palawiyo niya na mayanin mo. Biin sin kiamaasan. La ilaha illallah. Unoy mga kataw temanguran. Lumabi. In mga kaapuan tanyo. In kamaasan tanyo. Dahil nga panghindo sin Allah Ta'ala alam Quran, iwan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto ha mga sila nagmamabuka, di lumabi mga umat Islam. Sabab amin lalgaan nila, in wasiyat aturan sara sin Allah Ta'ala. Amin di nila palungkupan patay babawan, pasara sinisiyo-siyo na manusia. Asal sa iningkatan manusia mga kiulungan sin Allah, aun nasadya kiamaasan nila, kaapuan nila. Sumagawain mga ini apabila hati niya nakasulang na. Wala na nakaagad paaturan sara sin Allah Ta'ala sin Rasul niya. Ininikatahan pabutawanan kato. Unin bawbukan tanyo. In aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul niya. Sabi ni wasiyat pamin kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mataud mga umat Islam kakahinang tanyo. Amin wala na siya nakaagad aturan. Biya na sin uno. Mga upaman niya mga umat Islam pagpito. Pagtu, pagkapatan, kamatian, ini nakasulang na mga umat Islam. Sabihin, aun hukuman biyutang sinallahu ta'ala tao mapatay, upat parakala. Lihuon, saputon, sambayangon ikubul. Puasya to ubos na. Ay mga ini, bukun na ini, binanisin mga kiamasan tanyo. Naraindi ini, in mga yato, bukun na yato aturan. Unin aturan, ipapahinang kato, magkurban, mga kiulungan sin Allah. Magpajamu adlaw hari raya. Magpaluag sin kalalamian pabangsa muslimin. Sabamu yan inadlaw, pagkukuyag sin bangsa muslimin, bihinang sin Allah Ta'ala. Siyara niya. Naamoy ni mapatutin ang untan niyo, adapo ni mga pagpito in mga ini, bin sin kapuan, amoy bukun na panghindo sin akamatan niyo. Nabiyan mga kiulungan sin Allah dahil nga sahabat to hati niya in wasiyat sin Allah Ta'ala man sin Rasul niya pag mabuka pa Allah Ta'ala in ini amuin halgaan tanyo dahil katan wasiyat isiyo-siyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sahabat ya Abu Dar radhiyallahu an di matong siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam awsini ya Rasulullah wasiyat yaku unin biyata kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alayka bitaqwallah. Pag mabuka ka pa Allah Ta'ala, fa innahu ra'sul amri kullihi. Sabing pag mabuka pa Allah Ta'ala, amo na yanin usin katan pakaradyaan. Katan pakaradyaan, mag-usaha kaw. Sarang da kaw mamakaisin pag mabuka pa Allah Ta'ala. Hapag hula-hula mo magmabuka pa Allah Ta'ala. Hakatan, pag tulak-tulak mo magmabuka pa Allah Ta'ala. Biyayan, katan, pakaradyaan, amo yanin sarang pakayon. Hangkan sa in pangadyan tanyo ini, sakop niya yung kaimbunga sin pagmabuka pa Allah Ta'ala misan amunin kahinapusan lang ta last part in pagmabuka bunga sin pagmabuka pa Allah Ta'ala sakop niya yung katan karayawan dunya akhirat pa innahu ra'sul amri kulli amunin using katan pakaradyaan nalong sinambuk sahabat Abu Dar zidni ganapi pakako yung ya Rasulullah alayka bitilawatil Quran pagbasa ka sin Quranul Karim فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ in ini pagbasa Quranul Karim in ini sahaya mo rin di hagin lupaan iwansin karayawan mo rin dito deposit mo hadlaw gana-gana hataas langit Allahu Akbar mura-murahan mga kiulungan sin Allah pangayuntan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin hati niya palamurun kita niyo hinangon kita niyo sin Allah Ta'ala dahil nga mga ipon niya nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala magsama-sama kita niyo mga yudwa pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mura-murahan damayan pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pagpangajitan niyo waktu mapun ini Allahumma amin ya rabbal alamin
Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin al-muttaqin. Allahumma arzuqna wilayatak wa la tahrimna ri'ayatak. Allahumma ij'alna min hizbikal muflihin. Allahumma sallim hujjaj baitikal haram ya rabbal alamin. Allahumma sallim hujjaj baitikal haram ya rabbal alamin. Allahumma sallim hujjaj baitikal haram ya rabbal alamin. Allahumma man aradahum bisu'in farudda kaidahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmiran alayhi. Allahumma man aradahum bitakhribin aw biifsadin aw bitabjirin Allah waj'al ba'sahum bainahum. Allahumma man aradahum bisu' biifsadin wa tabjirin wa takhribin fafdah sarirata waqshib sitrah ya rabbal alamin. Wa arina fihi ajaiba qudratik ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal maqbulin fi hadhihi al ayyam al 'ashr ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.